Sikoyo na numéro 10 na Bundes na beti na 10 mahali limwimba ya Papa Oscar. Sikoyo na zongi sema na mukole ekipi yemoko abandela lisolo ko kolo ideologie ezayi. Bamukena bamukena kati ya Bundes bana ngomba baete na mi mwenga zate beti la patona ate meta beniki personnel za la karambozi bien le kilo pe azate mais na mamundi pesa na ngelo kwane sala baroke ya na muni batu balubaka na ngai na bona na television kaka sikia bandika ka yo ka ya bea yo kuna fifi yo na so biso yo matazi Dauna saya kusepela malili dauna ya mono konfosho basela no kangai ya leki kitoko kanti lubi pesadi ula tati ya kalubi ya kusoma benediction nana utina koloni na yempe awana kusoma kupamba te basi una benediction na mapangu isaka kamisolo te kanti benediction nzambi auna kufunga na ngo amen sina benediction apona kalisi na poto ale kudiboye restaurant Goliath d'accord. Toujours présent à Poste. Irène Masiando qui a donné une équipe allemande Siko. Toujours. Ma Tozana, ma Tazifita, na Otinde na Canada continue petit.
La mère des stars, il a bien dansé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dansé pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a encore une deuxième prédicatrice du jour que nous allons aussi appeler pour nous apporter la parole. Amen. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer pour recevoir la servante de Dieu, Maman Pasteur Grâce Jaël, dans le nom de Jésus. Mais le lot, même les gars qui sont